Tubanze tubasuhuze mwese badukurikira ku Ikondera Info muri aho turabona mukije mwe muri mu Rwanda tukaba tubashimira ubutumwa mutugezaho bushyigikira iyi gahunda yafata ijambo namwe mwese aho muri hose ku isi cyane cyane abari mu mugabane wa Afrika ni mukomere kandi mukomeze mutugezeho ibyo mwifuza ko twaganiraho. Turagusuhuje nawe mushyitsi muhire tukwifurije ikaze muri studio y'Ikondera Info. Habimana Bonaventure uraho? Muraho. Ni wowe uvuye mu Rwanda mu butumwa bw'ishyaka rishya PPR Imena rwose. Ni wowe Habimana mu minsi ishize wabarizwaga mu byo Perezida Kagame yise ibigarasha ushinzwe umutungo muri RNC ishyaka rya Rudasingwa Theogene na bagenzi be, none uyu munsi ukaba uri iki muri PPR Imena? Uyu munsi muri PPR Imena ndi umujyanama ushinzwe ubworoherane. Ni ukuvuga ko wanze gukomeza kwitwa ikigarasha rero? Ibyo kwitwa ikigarasha iyo byemeye kuri ikigarasha ubaco nyine. We warabyanze? Nje nabyanze kandi nta muntu akwishimira kuba ikigarasha ntawe. Ni wowe Habimana Bonaventure benshi bakunze kwita kuryinyo, ukaba uri muri muna wa nyakwigendera Nzira Joseph ubutegetsi bw'u Rwanda bwarize jenoside akarinda kugwa mu buroko. Ni nje Habimana rwose. Habimana rero ukubutse mu Rwanda ugiye kutubwira uko warusanze. Uratubwiza ukuri wabonye cyangwa ukuri kudakomeretsa? Ndabwiza ukuri nabonye kubera ko nijo canjanye kureba ukuri ngomba kuvuga uko nakubonye. Uravyemeye? Rwose. Mu Rwanda mbese wamaze igihe kingana iki? Mu Rwanda namazeyo iminsi 10. Wagendeye ku cyangombwa kimeze gite? Ngende umubirigi nagendeye kuri passport y'ababirigi. Nuko ko wagiye kuri ambassade y'u Rwanda gusaba visa? Nagiye kuri ambassade nsaba visa, ndadepoza passport, nsaba visa, visa ndayibona muri passport anje bateramo visa y'inyarwanda. Umunsi wo kugenda ugeze ndagenda. Ntabwo byakugoye? Ntabwo byangoye. None se nk'aho umunyapolitiki usesenguye usanga Bwana Faustin Twagiramungu Rukokoma yaba yarimwe visa yo kujya mu Rwanda kubera iki? Ubundi kugira umuntu amenye impamvu ndi muntu yimwe visa ni ibintu bigoye cyane. Nkaba numva ibyabo fasire no kubaza nyirayo impamvu bamwimye niba hari amadokima bamubaje akayabura, cyangwa umuntu akabaza ambassade hamwe abanyamakuru mukabaza impamvu bamwimye visa, naho twebwe ntaho dushobora kumenya parce que visa bayitangase ka okaparika. Donc ndumva kumenya impamvu twagira mu ngo tabonye visa nje ntago binyenteresa kubera ko njewe narayibonye turamashaka biratandukanye. Habimana wagiye mu Rwanda ntabwo ufite? Twebwe mu ishaka ryacu kintu cy'ubwo twagise ku ruhanda. Kumunya politiki ushaka gukora politiki n'ubwoba twamugira inama kuyihagarika. Politiki ntabwo bugomba kubamo. Ubwo ugezeyo rero tubwire ikintu wahise ubona ugeze mu Rwanda.
nageze mu Rwanda ari nijoro saa 8:30 z'ijoro, dusanga nta bantu baje gutwakira Pasika. Twagomba kugera ari ku manywa, ariko indege zigira ntuza décalage, tubona indege en avance. Ku byo twageze saa 8 z'ijoro, nta bantu batwakiye, dufata taxi tuja muri hoteli. Umunsi ukurikiyeho tutangira za gahunda zizatujanye. Aho mugeze kuri hoteli nta bibazo mwagize? Abakozi barabakigiye neza? Nta n'umuntu rwose wawitaye kuri badufashe nk'abagenzi nk'abandi, batwakiye muri hoteli, batwakiye neza cyane n'ibyubahiro byinshi cyane. Turaryama, nyuma dukomeza gahunda zacu. Muri gahunda mwafashe, mwasuye n'urwibutso rwose, mwahisemo kujya kurusura, kandi Ingabire yarusuye, mu byo yahavugiye bikaba biri mu hari ngo muhejeje mu Moroko. Gusura urwibutso ni ngombwa ko umunyapolitiki wese ugiye mu Rwanda, kubera ko numva ari etape umuntu wese yagombye kunyuraho kugira ngo arebe koko, arebe amarorerwa yabaye mu Rwanda, urwibutso rw'amarorerwa yabaye mu Rwanda. Niyo mpamvu rero nk'abapolitisi twaravuze tuti reka tuhanyure turebe uko ibintu bimeze, kubera ko twabundi twabireba ku mateleviziyo gusa. Uko ikivuga ko ari urwibutso rw'amarorerwa kandi handitseho ko ari urwibutso rwa jenoside yakorewe Abatutsi. Ntabwo ibyo twebwe muri PPR Imena tuvuga ko ari jenoside y'Abanyarwanda, kubera ko nibyo na Nations Unies yavuze ko ari jenoside Rwanda. Rero twebwe umurongo wacu muri PPR Imena ni jenoside yakorewe Abanyarwanda. Ariko aho ngaho ku rwibutso handitseho iki? Ibyo uretse ko nta nubwo twabisomye, ariko mu ijambo twahavugiye twavuze ko ari inzirakarengane z'Abanyarwanda zihambwa aho hantu. Ijambo muzaribona kuri site yacu rirahari. None se nyuma y'urwo rwibutso mwanasuye Ingabire wari uri mu Moroko? Rwose twasuye Ingabire. Kuki mwahisemo kujya kumusura? En fait ntabwo ari wenyine twasuye, twavuze ko turasura abaprisonniers bose politique, kuko ni bagenzi bacu natwe. Umunsi umwe wazumva natwe twagiye twabasanzeyo. None turavuga tuti tugomba gusura Ingabire, tugasura Mushayidi, tugasura Ntaganda, tugasura Amani, ariko ntuza communication yatambutse nabi ku buryo baduhaye abantu babiri gusa. Twashoboye gusura Ingabire muri 19:30, dusura na Mushayidi Impanga. Mwasanze bameze bate? Rwose twinjiyemo personnellement manje numvaga ndasanga ari abantu bari deprimé kubera igihe bamaze muri prison, ariko nagezemo sanga ibyo natekerezaga ko ndabona abantu deprimé, nasanze ari abantu bafite morale iri treho, ku buryo natwe baduhaye courage. Iyo morale ubwo ubona bayivana ku kise? Abafite ni abantu burya iyo ukora ibintu bikurimo wemera, nta kintu gishobora kugutuma utagira morale. Je nabonye rero la determination bafite ari batera morale. Niyo mpamvu natwe determination twajanye tumaze kubona morale bafite yari yongereye. Ni yihe? Kuvuga ko ibintu turwanira tugomba kubigeraho. La liberté. Twe mu PPR Imena turwanira la liberté. Mu Rwanda wasanze nta kwishyira ukizana kuri yo? Mu Rwanda nkuko nabivuze kuri radio BBC na Voix de l'Amérique, mu Rwanda usanga abantu barakonje pe, abantu bafite ubwoba bwo kwiexprima. Abantu baracyafite ubwoba? Abantu baracyafite ubwoba. Umuntu murahura mwaba muri nabo biragashaka kuvugira ku gutwi, mwaba mwicaye mu modoka agashaka kongorera muri mu modoka muri babiri. Donc umuntu mwicaranye no mu modoka muri babiri yaje kuvuga kwegera ku gutwi. Donc abantu niba ari kubera intambara, abantu kugeza n'ubu baracyafite ubwoba, urwikekwe, nta muntu wizera undi, ku buryo hari ubona rwose mu baturage. Nageze mu baturage abantu bafite ubwoba buvanze n'ubukene.
ibyo warabibonye? ibyo nabyiboneye n'amaso yanje. kandi batubwira ko u Rwanda rukize. Mu Rwanda harimo abakire bien sûr, abakire barimo, mais n'abakene barimo. Rubanda nyamwinshi bo mu cyaro wasanze bameze bate? Abantu kubera ko urabona mu Rwanda twashoboye kugera i Bugesera, dushobora kugera za nje nagiye mu Ruhengeri nje no ku Gisenyi na Kigali twarayitambagiye, ariko usanga abantu ntibagihinga nka mbere. Kubera iki? Kubera zira porogaramu wazanye ngo byo guhuza ubutaka, ni ibintu usanga byaradesorganije abantu, kubera ko iyo haje programme nk'iyo ngiyo iyo gitangira ya toujours de difficulté toujours, mais mu Rwanda ntuka usanga abaturage tabinjiramo nkuko ntekereza yuko ntabwo bayibasobanuriye neza, banapfa kubikubitaho ngaho ngo ni mubikore batamanje haba propaganda yo kubisobanura neza ngo abantu babyumve. Noneho ku buryo usanga n'ikibazo cy'inzara gihari, nuko abantu batagihinga komirifu. Inzara washoboye kubona ko hari inzara? Inzara biragaragara kubera ko ubundi mu muco wacu nubwo mperuka we kera, ubundi wageraga mu muryango barakuzimaniraga, abantu nasoye bose nta rumwe wanzimaniye, donc kubera ko ntabyo gutanga bafite. Niyo mpamvu je warataye nk'ibiro 10 nabyo biri mu birashoboka rwose uko nta muntu wanzimaniye. Nawe wageze aho muri iyo minsi yawe wumvaga ushonje pe? Ibiryo birahari nko mu mujyi i Kigali hari ibiryo mais ifo kubigura. Pouvoir d'achat abantu yaragabanyutse, abantu nta mafaranga afite mu mufuka, ku buryo kugenda abantu bakirya mu Rwanda, abantu barya gatatu umunsi ni bake. Abenshi barya rimwe nabwo iyo babibonye, mais nta kundi abanyapolitiki bacu bagomba gukora ku buryo ibyo bintu bihinduka, akaba ari byo bikonsanga kugira ngo bazirirwa mu matiku gusa. Dusubiye inyuma gato nyine ku ruzinduko mwagiriye mu Buroko, mukabona Mushayidi, mukabona Ingabire, mwasanze nyine nkuko wari utangiye kubivuga PPR Imena yakora iki kuri iyo determination izo mfungwa zombi zabahaye? Ikintu mubona nyine cyakorwa n'iki nkuko wari utangiye kubivuga? Ikintu cyakorwa nkuko twanabivuganye na Madame Ingabire na Mushayidi, twasaba abitwa ko bari opposition kumenya yuko l'opposition ntabwo bivuga conflit, ntabwo bivuga inzangano. L'opposition yagombye gushira hamwe tukavuga mu ijambo rimwe, tukareba ukuntu twafatanya n'abari abantu bafunzwe, kubera ko ikintu tugomba kumenya nuko abanyarwanda babaye bari mu Rwanda ntabwo bari hanze. Ni twese tugomba kwishiramo yuko nk'abanyapolitike bari responsable, ko tugomba gushira hamwe tukarwana ku bantu bamerewe nabi bari mu Rwanda. Naho hanze turishira tukizana, nta kibazo gikomeye dufite, ibibazo biri mu Rwanda. Umwitangaza ishyaka ryanyu PPR Imena mwashyize ahagaragara mbere yuko mujya mu Rwanda, mwari mugiye kwandikisha ishyaka ryanyu, mwarabishoboye? En fait ntabwo twari tugiye kwandikisha ishyaka, twari tugiye muri gahunda yo kwandikisha ishaka, ariko ntabwo tugiye kuryandikira. Twafashe d'abord une mission exploratoire kugira ngo turebe niba kuryandikisha bishoboka koko. Turavuga tuti nkanje nari maze imyaka 22 ntagera mu Rwanda, navuze nti ntabwo kwandikisha kutamanje wareba realite sur place. Ndavuga nti reka tugende ishaka ryacu d'abord PPR Imena nta politiciens bakera barimo, turi abantu batagira experience muri politique. Niyo mu twavuze tuti mbere yo kuryandikisha reka dufate une mission tuje kureba la réalité sur place. Ariko president wanyu Kazungu yahoze muri FPR. Yahoze muri FPR ko ntabwo yari umupoliticiens, yari umusirikare. Undi abasirikare ntabwo ari abapoliticiens. Mugeze yose mwashoboye gusanga mwaryandikisha? Twagezeyo tushagureba umuntu, twabonye rendezvous n'umuntu ushinzwe ukora muri Rwanda Government Board, witwa Habimana Saleh, ushinzwe ibintu by'amashaka. Ubwo no kuvuga iki dukiza mu Kinyarwanda? Doni ibintu bya governance ko. Yego. Hari umuntu uri gukora mushinzwe ibintu by'amashaka n'amashirahamwe.
witwa Habimana Saleh, yatubwiye bienvenue, atubwira ko bamaze iminsi banditse Green Party, ko bayanditse nta kibazo, atubwira ati mugende mukore mushake ibyangombwa byose byo kwandikisha ishyaka, ati ni karibu. Nizeye ko atari amagambo y'Abanyarwanda mu Kinyarwanda bakubwira bimwe batekereza ibindi. Twumva ko umunsi tuzabona impapuro zose kushaka ryacu bazayandika nta kibazo. Ibyo byangombwa biba ari ibihe kugira ngo umuntu yandikishe ishyaka se? Ibyangombwa urebye bareba muri la loi, nabonye bari kuyironuvura la loi organique sur le parti politique. Donc abantu baryandikisha bagomba kuba ari ndakemwa mu mico no mu myifatire, bagomba gutanga casier judiciaire, bagomba kuba ari Abanyarwanda. Mwese murumva muri ndakemwa mu mico no mu myifatire, mwarahunze igihugu? Antuka mu bantu muri PPR imena, twese twumva turi abantu nta casier judiciaire mbi dufite. Nyamara kandi mufite umuperezida wigeze gutwika ifoto ya Kagame, ubwo se ntabwo ibyagiye muri casier judiciaire, ubwo umuntu yakwita ntabwo zaje muri casier judiciaire parce que icyo gihe Kagame yagomba kumurega mu rukiko, yamura mu rukiko yatsindwa, iyo utsinzwe bashira ntuze icyo kiri muri casier judiciaire yawe. Mais ntabwo umuntu yagenda kwandikisha ibintu muri casier judiciaire, ni ibintu bikurikiza ntuza ubucamanza. Hagomba rero ko abari mu ishyaka ari indakemwa mu mico no mu myifatire, abantu bagiye kuryandikisha bagomba kuba. Ubwo nuvuga ko icyo gihe iyo mugenda muri mwebwe n'uwo mwajyanye, ni mwembi bagombaga kureba niba muri indakemwa. Ubundi mu byangombwa ugomba kubona ugomba no kubona abantu batanu muri buri karere, kandi ngo hari uturere 30, ni ukuvuga ko ugomba kubona ngo plus umwe abantu 200 mu Rwanda hose. Abo murumva mwababona? Abo ngabo turumva nta mbogamizi zihabaye, abo mu cyumweru kimwe twababonye. Imbogamizi mutekereza? Ni ukuvuga ko leta itabyitambitsemo ngo hagire nk'abantu batinya kwiyandikisha kubera leta iriho. Abo bantu kubabona ni facile rwose. Abantu donc bashobora kwanga kwiyandikisha kubera gutinya leta? Kubera ubwo abantu bafite nibwo nakubwiye, nkubwiye ko hari n'ahantu ugera watangira uganira n'abantu politiki ugasigara wicaye wenyine. Donc ni ikintu mu Rwanda. Hari nk'umuntu twaganiye arambwira ati mugiye kugarura amashaka menshi kugira ngo twongere dupfe. Urumva ni ibintu tugomba kugenda tucengeza mu Banyarwanda bakumva yuko y'amashaka 94 n'amashaka y'ubu ngubu bitagomba byose kuja kwipfa ry'abantu. Kuri bo urumva bakwigumira uko bari, nk'uko kera bavugaga bati ubwami buhinduka, Abanyarwanda bati umwami avuyeho nta wakongera kubyara. Murumva bavuga bati muturekere FPR yacu. Hari abantu batekereza bati ibintu bya 94 yakumva amashaka menshi akumva ko ari byo bigiye kugaruka. Urahita kubwira ati ni mutureke uko tumeze n'ubwo inzara igiye kutwica, ariko wenda naho urupfu rw'amasasu n'imipanga rwo ni ibindi. None mu byo babasaba nyine kwandikisha ishyaka, hari ibyo mwasanze mudashobora kubona muri iki gihe? Twebwe twasanze ibintu byose tuzabibona. Ikintu abanyapolitiki bagomba gutekerezaho batekereza kwandikisha amashaka mu Rwanda, bagomba gutekereza ku uburyo ayo mashaka azabaho, kubera ko ishyaka niryo rigomba gutunga abantu, abakozi bagomba kurikorera abari mu Rwanda. Ntabwo umuntu azava hano ngo ajye kwandikisha ishyaka agende mu Rwanda nta nzu afite, agomba imbiro, agomba no kubaho. Ibyo byose ishyaka mbere yo kuja kwiyandikisha nta kubivuga gusa biroroshe, meyifo kubikora. Ni ukuvuga rero ko aya mashyaka yirirwa avugira hanze tugiye kujya mu Rwanda, ni ukuvuga ko mu by'ukuri bigoye kugira ngo bazajyeyo. Bashobora kuba bafite remoye, antuka remoye financier zidahari, ntabwo waje ngo umare nayo nisomenda. Izindi se ko ziriyo Green Party, izindi ziriyo usanga nk'ishyaka ririyo rifite abantu b'abakozi bakora b'abamambure baryo bagakotiza. None icyo gihe ishyaka ribona imibereho, kandi nabwo niyo mpamvu usanga amashaka mu Rwanda usanga amenshi agenda akorera mu kwaha ku ishyaka riri ku butegetsi kugira ngo urebe ko ryaramuka. FPR
awe kugira ngo urebe ko ryaramuka Ariko kubera namwe- ko nta independence financière amashaka afite. Niyo mpamvu twebwe muri gahunda dufite tugomba kohereza abantu batari munsi ya 2 kuja kwandikisha ishaka. Mbere yuko bagenda tugomba kuba twabonyere mwaye zizatunga abo bantu nibura panda amezi 3. Ubu niyo mpamvu tugiye muri campagne yo gushaka ukuntu twashira en place les moyens financiers zizatunga abo bantu pendant au moins 3 mois. muzazivana hese izo mwaye. Dufite abayoboke benshi tugenda turushaka abantu bo kudufasha kugira ngo turebe yuko twakohereza abantu kwandikisha. Hari ibyo yavugaga mu kanya uti abari muri opposition bagombye gushyira hamwe, none se urumva murimo kujya mu cyifuzo wari wavuze mbere cyo kugira ngo mushyire hamwe, kuko niba PPR imene ishatse uburyo bwayo, FDI, RNC n'ayandi murumva se hari ahantu mushobora kuzagera mushatse amezi 3 abandi twebwe twatanze igitekerezo ko twakorera hamwe, ariko ntabwo tuzategereza yuko bose bemera. Dufite gahunda, nibatemera yuko dukorera hamwe ngo tuvuge ikintu kimwe, kandi no gukora hamwe ntabwo bivuga yuko hari ishaka rizamira irindi. Gukora hamwe bivuga yuko buri shaka rizakomeza kuba autonome, me tukagira ibintu dukorera hamwe, me ishaka ryose rifite porogaramu yaryo. Reka dukomeze noneho tubwire uko wabonye u Rwanda, kuko hari benshi bamaze igihe nkawe batagerayo. Tugenda utubwira nyine ibyo wabonye. Nk'ubu hari indirimbo imaze iminsi inyura ku rubuga y'umukobwa ugiye gushyingirwa, babwira ko bazagurira imbunda yo kumena ngo umutwe wa Hadoyi. Aho mu Rwanda Hadoyi ni iki? Hadoyi ni nde? Haba ba Hadoyi benshi. Ariko ngiye mu Rwanda niba uko namaze iminsi mike, ntabwo nigeze numva ibyo bintu bya Hadoyi, ntabwo nigeze mbyumva. Nabonye abanyarwanda babanye neza nuko babanye mu rwikekwe gusa. Babanye neza navuga iki? Abahutu n'abatutsi bari kumwe babanye neza. Ibyahutu n'abatutsi nta n'umuntu byitayeho mu baturage d'umwe. Usanga buri wese ari occupé mu bintu bye buri wese, ariko ntibabivuga. Noneho ni cyakubwiye se niki cyakugaragarije ko babanye neza kandi wumva buri wese abari mu nuko ntabwo nigeze mbona. Nagiye ndafrekanta za lieu publique, mu masoko, mu mashuri, muri za paroisse, mu bitaro. Nageze no mu bitaro, ntabwo nigeze mbona umuntu ashotora undi wenda ngo bavuge ibintu by'ubwoko. No, buri wese ari occupé kugira ngo arebe imibereho ukuntu yagira ku mibereho ye. Ibiganiro bagirana se biba bivuga iki? By'amasaka n'imvura yaguye gusa? Ibiganiro bagirana usanga ari umuntu ashaka kureba ukuntu araramuka, ukuntu afite ubu bafite ikintu kiba preoccupa ni imibereho. Kubera ko vraiment udashakishije ubu ngubu ntabwo byakumera nabi cyane. Buri wese ubu ngo ari occupé gushaka ukuntu yabaho. Uko urabona mu Rwanda umuntu agomba gupaya mituelle kugira ashobore kwivuza, paya mituelle kugira ngo yivuze. Umuntu agomba gupaya amashuri. Mu Rwanda amashuri arahari menshi ariko arahenze. Ariko cyane ku by'amashuri hari abatubwira yuko ngo abiga ari abana bo mu bwoko bw'abatutsi, ko abahutu bo ngo bagomba kuba barashubijwe inyuma. Ibyo ngiye nageze mu kigo cy'amashuri i Rwaza, nabonye ntabwo mfite apari ipima abahutu n'abatutsi ngo menye abari bo, kuko nabonye abanyarwanda bose barimo. Hari amashuri ahenze na hano mu Bubiligi, hari amashuri atajamo n'abana bari bo bose. Hari za école publique, hakaba na za école privée, hari za école bavuga ngo les meilleures écoles n'izindi zitari. Na hano burya hari ibintu dukora tukexagera. Umuntu wese agomba kurira mu ishuri rihwanye n'amikoro ye. Ibyo mu Rwanda birahari. Hakaba rero abadafite amikoro. Hari abantu badafite amikoro pe ngo benshi baranirwa no kwishura mituweli ubone ni 3,000 ku mwaka. Benshi bakaba ari abahutu badafite ubwo bushobozi. Arege kuvuga ngo abenshi ni abahutu, nta kuntu batahutu parce que abahutu nibo benshi mu Rwanda n'ubundi. Nibyo? Aho abahutu nibo benshi, ntabwo birahinduka, abahutu nibo benshi. Donc niba ufashe un échantillon y'abantu 100 ugasanga batiga ari 70, ndexageye 70 ari abahutu batiga,
abatutsi ari nka batanu batiga. Pour moi c'est échantillon représentatif ubugeze ku bintu niyo utari bo benshi mu Rwanda bagomba kuba nibo benshi mu kutiga. Ibyo nje je trouve que c'est normal. Ngo u Rwanda rwabaye rushya, abantu ngo barutuye ni bashya, mu mijyi yiganjemo abatutsi baturutse hanze ari nabo, ndetse ngo n'uruhuri rw'abanyamahanga ari nabo bikubiye umutungo. Nibyo je nageze i Kigali, hari abantu barambwiye ngo mu Kigali ngo kubona umuhutu ngo kumushakisha tari nagere, ariko nagezeyo nsanga wenda na mbere nje navuye mu Rwanda muri 91 nabwo Kigali ntabwo nari nyizi neza ko nje navukiye mu Ruhengeri, ariko niko nabonye mu Rwanda abahutu n'abatutsi barahari kandi bizakomeza gutyo. Yavuga ko abenshi ari abaturutse hanze, sirita abaturutse mu Bugande. Arega imijyi yose muri Afrika, iyo ugeze mu mijyi yose muri Afrika, iyo ugeze ni Buganda, ntabwo abantu bakize Buganda ntabwo ari Abaganda, Kampala bakize ntabwo ari Abaganda, abantu bakize Nairobi ntabwo ari Abanyakenya, abantu bakize imijyi yose muri Afrika, meme na hano mu Bubiligi hari abanyamahanga ni Brussels bakize. Mu Rwanda bakize nabahe? No mu Rwanda hari abanyamahanga bakize barahari. Mu Rwanda hari abantu bavuye Uganda barahari, c'est vrai. Hari abavuye muri Congo, hari abavuye Burundi. Me ntabwo nagiye muri statistique kureba ngo abakize n'Abaganda, abakize n'abaye, ntabwo byo nabigiyemo. Me icyo nabonye nuko mu Rwanda Kigali uko nahise ntabwo nako nahise bien sûr imyaka 20 ni myinshi. Mu myaka 20 hari ibintu bizinshi kishanje. Même Bruxelles nayo il y a 20 ntabwo ari meze ukuntu imeze. Ye wasanze hameze gute mu mujyi wa Kigali? Donc pour moi ni croissance normale. Wenda bavuga ko u Rwanda ni special kubera ko ni igihugu kivuye mu ntambara. Me Kigali nasanze ari umujyi kamemu wabaye munini, ariko nawe usize harimo amazu mashasha menshi, harimo imihanda na kera yahoze ari kungu bakoze za trottoir zirakoze, ubundi ugasanga na hantu hari propre abantu rwose babona bitabiriye isuku kwa. Ngo ntawe ujya mu mujyi atambaye inkweto. Ubundi kutambara inkweto ni ubukene, kandi batubwiye ko hari abakene benshi mu Rwanda. Donc niba kwambara inkweto ari obligatoire, byo ntabwo nabimenye. Me nabonye abantu bose bambaye inkweto. No mu giturage niko bimeze. No mu giturage bakoze ku buryo bagenda biyeranje bakabona niyo zaba ari mbire ko zikaba ari urukweto. Bizitwa bodaboda. Ngo imijyi isigaye ikomeye ni Kigali, ni Umutara, ni Ruhengeri, Gisenyi, ariko nyine nkuko bavuga ngo biteye intambwe 2-3 urenze iyo mitamene usanga hari abaturage bababaye batiga bafite ubwoba. Nibyo arega urya igihugu nk'u Rwanda, nkatwe abanyapolitike twirinde kuza tuvuga gusa kumva tugomba gukritika gusa. Il faut ko tuza dukritika ko tugatanga na des solutions. Yego. Tukavuga tuti ko hari ibintu bimeze gutya na gutya tubikore hiki. Wasanze ariko bimeze, wasanze iruhande rw'ayo mazu agera mu bicu hari abakene. Iruhande no kuvuga iki? No kuvuga mu mujyi wa Kigali ngo hari bitamenwa. Nageze Nyamirambo ntiyigeze hinduka. Nyamirambo ko yari imeze kera n'ubu ni ko imeze. Ibyo bavuga ngo Kigali ni nini, hari imihanda nagiye, ntabwo imihanda yose irimo kaburimbo. Hari imihanda irimo ivumbi. Me ahakoze harakoze pe. Iwanyu kurya inyose wasanze hifashe hati? Iwacu hari mu giturage, centre yacu yitwa Kubzangawo yabaye nini nayo, uretse ko nahageze nsanga nari traverishije kuva du début à la fin nta muntu n'umumenyi, kubera ko abantu bahakorera ubu ngubu n'abantu nasize bafite bamwe y'imyaka 3, 4, 5, ku buryo nahanyuze nashobora gupasa ina pesi ntagira umuntu umenya. Nta muntu n'umwe wo mu muryango wawe wahasigaye ku buryo yakumenya? Abantu be bahari rwose bari n'abamenye nuko nabibwiye, me n'abantu nasize ari bato cyane ku buryo nagomba kumanza nivuga.
ariko aho nibura umaze kwivuga ntago bagutinye, ntago baje gukongorera mu gutwi. Oya, niyo afite ikibazo cyo mu Rwanda nko mu giturage, niyo bamaze kukumenya banibaza ukuntu wageze aho hantu, ukabona ntabwo akwizeye kwa kugira ngo kwikomfiyeho nuko mwabaga muri nka babiri gusa, ariko ntiyatinyuka kugira ikintu akubwira mwicaye ngo agire ikintu avuga, parce que ubona abantu batinyana. Icyo kintu tugomba kuzareba impamvu yuko ituma abantu batinyana. Ariko ngo niyo mutangiye kuganira hariho bari local defense baza bakicara ngo kugira ngo bumve ibyo muganira, ibyo barabibona. Ntabwo nabonye, ntabwo ari byo rwose, ntabwo nabonye. Ye kubyerekeye aho ngaho iwanyu kuri Ryinyo, wasanze se aho babyeyi bari batuye hakiri amazu, ko batubwira ko kenshi bagiye babimura, wasanze hameze hati? Ni mu midugudu iwacu personnellement, iwacu aho abavyeyi batuye ntihakibaho kubera ko bahubatse isoko, ntihakibaho, nta tongo, ni isoko, bahubatse isoko moderne nini cyane. Nanahageze sinahamenya kubera ko sinshobora kumenya aho inzu yacu yari yubatse, y'ababyeyi sinshobora kuhamenya. None se iyo masambu bagiye bafata y'abantu barabendamunije? Ngo hari ingurane ngo bateganya, me ntabwo byabuze umuntu wo kubikurikirana ngo asabe ingurane cyangwa expropriation, me ni ibintu umuntu yazakurikirana ngo birashoboka. Ku byerekeye umutekano se, ngo usanga mu nguni yariyo yose hari abapolisi, nibyo? Amfite umutekano, abantu iyo bavuze umutekano bumva ibintu byantuza. Umutekano c'est la sécurité. Abantu bavuze sécurité bumva ibintu physique gusa. Sécurité alimentaire, sécurité sociale. Umutekano mu Rwanda urahari uko tuwumva, uko umuntu ashobora kujya mu nzu ye akaryama, nta muntu uje aho rwose narabibonye kubera ko nabonye no mu giturage abantu baratarama kugeza igihe bashakiye. Bataramira kukize kandi nta biryo, nta cyo kunywa, nta bukungu bafite. Haba igihe abantu bahuye, nk'ubu narahageze nje nari mfite ufite nk'agahamba witwaje, ukabona mukagasangira, me twaragasangira kugeza ku masaha rwose atinze, kandi ukabona umuntu ntabwo bafite bo kuvuga ngo hari umuntu amuhotera mu nzira. Me ikintu cyo nabonye abasirikari ahantu hose, abasirikari ari uniforme bafite n'imbunda ahantu hose. Me n'abasirikari nta muntu bavugisha, babigendera cyangwa bahagaze, nta muntu babahagarika ngo bagire, me baraho. Ko wari uri yose muri iki gihe hari havugwa intambara hagati ya Kongo n'u Rwanda, hari wabonye cyane ubwo warageze mu Ruhengeri no ku Gisenyi, hari ibimenyetso wabonye biriyo bigaragaza ko hari intambara? Nabonye ntago bigaragara ko navuye bitarakomera. Nageze no ku mupaka w'u Rwanda na Kongo kuri Petite Barrière, me hari abantu benshi, me abenshi n'abakongomani bambuka baza mu Rwanda guhaha. Me hari n'abanyarwanda nabo baja Igoma, me kuri barrière rwose bagera mu isoko, kuri Petite Barrière. Ahari nageze ni kuri Nkamira, ahantu bakiriye impunzi zivuye muri Kongo. Me muri zo mpunzi zo muri Kongo, ikintu nashoboye kubonaho nuko hari n'abantu batuye muri ako gace ka Nkamira, baza mu nkambi nabo bakavuga ngo bavuye muri Kongo kubera ko bashonje, aho batuye barashonje, bakaza gushaka ibyo kurya mu nkambi. Bavuye muri Kongo cyangwa bavuye Ozamviro, aho ngo batuye Ozamviro ya Nkamira b'Abanyarwanda, nabo baja muri Nkamira bakavuga ngo bavuye muri Kongo bahunze intambara. Ariko muri Nkamira niho hahoze uruganda rw'ibigori, ubu bahakiri haguhoze uruganda rw'amata, ubu bahakirira impunzi. Urwo ruganda rwagiye he? Ntawe nabajije. None se kare twavugaga iby'ubukungu nyine, abaturage bararyaba,
Dahita aravuga ko ngo hari n'abashobora kumara umunsi wose cyangwa iminsi ibiri ngo batarya ko babibonye. Abafite ikintu nabonye, urabona kera nko kwikora ni ahantu hera ibirayi cyane ubundi, ariko byarantangaje mbonye kuyikora ikiro cy'ibirayi kiri kugura amanyarwanda 190. Kiro cy'ibirayi. Kandi kera wenda no kwifaranga ry'u Rwanda ryateye agaciro, me ndibuka kera kuyikora ikiro cy'ibirayi cyagura gifaranga, ariko ubu ni 190. Amafaranga y'u Rwanda yabaye devariwe, ariko kuyabona nanone biragoye. Wala kuko bambwe yuko umwarimu gitangira ahembwa 25,000. 25,000 ni amayero 28. Urumva umuntu ugiye kwigisha akamara iminsi 30 agahembwa amayero 28. Noneho nabishize amafaranga yagabanyije, ndeba umwarimu wahembwe ibiro by'ibirayi yagura, nsanga ashobora kugura ibiro 130 buri kwezi na salary yose. Udashyizemo ikindi nta kindi ashobora kurya. Ubwo ntabwo ari ubuzima. Ikiro cy'inyama kandi abagomba kwishura mitiweli ni buri mwaka, ariko wishurira abantu muturanye mu nzu bose, umuryango wose, buri muntu ni 3. Abagomba kwishura amashuri n'ibindi. Donc urumva yuko ubuzima bw'umusarariye wo hasi mu Rwanda buragoye pe. Noneho rero udafite ako kazi, ni ikindi kibazo gikomeye. Umuturage se ntiyagiye guhingira, kera bajyaga guhingira abantu bamuha nkangahe yagiye guhingira umuntu yagiye guhinga umunsi wose agomba kuba ngo ahingira 1,000 umunsi wose. Ubwo mu 1,000 ashobora cyakora kuguramo ikiro cy'ibirayi. Aho nuko wabonye umuntu, kubera ko urabona nk'abakozi bakora mu rugo ababoyi n'ababoyese ahantu babahemba 5,000, 10. Ubwo ubahemba we ngaye ahembwa ngana iki? Nawe nyine bahaye ni function nawe yuko nawe abaganya make, ko ngo umurisansi ugitangira ahembwa 120. Donc mu Rwanda ikibazo hari abantu bo hasi bafite imishahara mito, me ugasanga abandi bo hejuru bafite imishahara miremire za miliyoni. Icyo kintu ni ikibazo gikomeye. Ariko bavuga ko hari n'urubyiruko rurangije amashuri rudafite akazi, ko hagomba kuba hari na chômage iteye ubwoba. Ibyo rwose nibyo, ko nje personnellement nabonye umuntu w'umurisansiye ucuruza mu isoko ibintu by'imyaka mu isoko. Namwiboneye. Umuntu asigaye arangiza engineer akabura akazi, ariko je préfère kuba umushomeri wize n'umushomeri utarize. Ntabwo ari kimwe, je préfère umushomeri wize. Naho ko umushomeri utarize ni ikibazo. Ariko akenshi abashomeri bize bateza ingorane nyine, kuko abadashoboye no kujya gukora akazi ko hasi. Ngo hari za gahunda bari kwiga zo kununga abantu baza barihangira imirimo. Wasanze ari ibintu bishoboka. Ni ibintu c'est plus théorique que pratique, parce que kuvuga ngo urihangira imirimo il faut kugira naho uhera. Mu Rwanda hari ikintu nabonye mu Rwanda, baravuga mu Rwanda ngo hari la croissance économique. Mu Rwanda baravuga bagatanga des chiffres ziri très intéressant ngo ari croissance économique, ariko hari ugasanga hari na croissance ya pauvreté. Ugasanga ni kurube ziri kugendana, bamwe bari kuzamuka abandi bari kuzamuka, n'abakene nabo bari gukomeza gukena. Noneho bo njewe nararebye kanarize gatoya nakoze, nakomeje kwibaza ikintu cyaba gitera ibyo bintu, kuko iyo bavuze ngo hari croissance hari deux possibilités, ou bien imari batanga ni faux, yo croissance ntayiriho, cyangwa niba ari uko bimeze leta ikora blanchiment d'argent. Kuko nta kuntu kusobanura ko leta yagize une croissance économique n'abaturage ngo bakomeze bakene, le pouvoir d'achat ikagabanyuka kugira ngo yiyongere. Niba habaye croissance économique na pouvoir d'achat gomeze kuyongera,
bakazamura imishahara y'abantu. Mais la seule explication wabona nuko leta yaba yarakoze blanchiment d'argent, nta kindi. mu mubonano mwagiranye na Rutaremara se ko amakuru yatubwiye ko mwanabonanye, ntabwo ibyo mwagejeje kubimubaza? Ntabwo twashoboye kubonana nawe. Umutegetsi byari kuri gahunda ariko ntabwo byashoboye kubonana nawe. Umutegetsi mukuru mwabonanye se ninde, ku buryo wenda mwamugezaho zimwe mu mpungenge mwari mumaze kubona muri urwo ruzinduko rwanyu? Abo twashoboye kubona nabo bose barimo Minisitiri ushinzwe impunzi Madamu Mukantabana, twari bimubwiye, uri ushinzwe iby'amashyaka twari buganiriyeho nawe. Kuki se ushinzwe impunzi hari ikibazo mwari mwabonye kijyanye n'impunzi? Bo kubera ko urabona nkuko nakubwiye nageze nkamira mbona ibintu by'impunzi ukuntu bimeze, kandi ugasanga ko ashinzwe impunzi kugira ngo uzi ko bakuyeho iby'ubuhunzi ku banyarwanda babikuyeho. Icyo kintu twamubazaga niba bashaka, hari n'ikibazo twamubaje tuti ko ari impunzi ziri kuva muri Tanzania zagera mu Rwanda mukazubakira inkambi, mushaka kugira n'impunzi nazo zahunze ziri mu bihugu bitandukanye nazo ziza zibe mu nkambi mu Rwanda. Yego. Aradusubiza ati izo muri Tanzania zarabatunguye, ngo mengu izindi ngo twebwe impunzi zisanzwe ngo umuntu wese bazamwentegera mu bintu bye, utabifite nayo ngo bazaba barakora ku buryo bamwentegera muri societe rwandaise. Nuko ibiro byo mu Rwanda usanga hari inkambi nyinshi z'abanyarwanda, ari abo banyamurenge, ari abaturutse muri Tanzania, ari abavuye muri Kongo, usanga mu Rwanda hari inkambi nyinshi. En fait nje inkambi nashoboye kubona ni ya Nkamira, numva niyo ngiyo y'abanyarwanda bavuye muri Tanzania no nabiyumvise. Me naho ubundi abanyarwanda batuye mu bintu byabo, nuko nyine arega n'ikindi kintu twibagirwa, hari n'abantu bari hanze ibintu byabo bitafashwe n'umuntu, byafashwe na bene wabo, nabo abantu bagenda bahimukira abandi cyane, ugasanga umuntu hejwe hanze na bene wabo bafashe ibintu bye. Leta sigakora iki muri ibyo? Ikibazo leta ntabwo ibibizi, kandi bafite umuntu wo hanze aramutse agiye akaja kurekarama ibintu bye, iyo ashatse kugenda buri gihe bene wabo baramudekuraje, baramubwira bati nugera hano bazahita bagufata. Ndumva urimo gukora propaganda yuko abantu bajya mu Rwanda. Nje pour moi umuntu wese agomba kwiyumva, kuko hari abantu bataje mu Rwanda rega parce que bakoze redega nabo barahari, ntutugomba kubirengagiza. Umuntu wese wumva conscience yari tranquille kandi akaba yumva yuko hari ikintu dutefuza mu Rwanda na hacu ni iwacu twese. None se Ingabire yazize iki? Ingabire ni iki yasize akoze ku buryo c'est politique? Ingabire c'est politique. Nukuvuga rero ibintu bya Ingabire c'est politique, n'urubanza rwa c'est politique. Nukuvuga ko urujya mu Rwanda rugenda avuga ibindi ibyo by'isambu gushaka iyo nzu no kubyerekeye politique. Oya politique nk'ubu example nagiyeyo, arega hari n'abapoliticiens batanga de bouc émissaire bakagira ubwoba bwo kuvuga ibintu byabo, none ukora ko yagize ubwoba gusa agatanga bouc émissaire ngo ndamutse ngiye ngo byamera gutya na gutya. Niba uri umupoliticien ushaka gukora politique, il faut y aller, ukajya mu buroko, ukagenda nubwo buroko washaka kukabuja mu mandara umazemo 27 ans. Nese uburoko bwa Ingabire mubona hari icyo buzayagera ngo bugereho? Uburoko bwa Ingabire na Mushayidi abariya bose ye twese bugomba kuduseriva d'experience et d'exemple nziza. Tugakora iki? Tukakurikira inzira yawo, tukajya mu Rwanda gufungwa. Ntabwo buriya Ingabire yamara kuja muri prison, FDI bakabagabo bakohereza abandi bantu nka babiri nabo bakabafunga. FDI ivuga ko ifite abantu benshi ikohereza abandi, ubu panse ko bari kubafunga nabo nta wamenya. Ariko abari mu Rwanda ntibafunze ntabwo muri FDI. Nabonanye na vice president wa FDI mu Rwanda, aragenda yambaye imipira ya Ingabire, yambaye karonka Ingabire ko adafunzwe. Ariko hari uri mu ikipe yawe ufunzwe. Arega mu Rwanda, urabona mu Rwanda
hari eneta, ubundi hari leta iriho ofisiyeroma izwiho niveau international. Donc ntabwo mu Rwanda ntabwo ari dans la jungle. Mu Rwanda bafite amategeko bagenderaho, bafite ubucamanza. Umuntu iyo bamufashe, sauf que hari des procès politiques maintenant mu Rwanda. Nibyo turi mu Rwanda kugira ngo duhindure. Mais niba no politiciens batagize akanyabugabo, ngo bahaguruke bavuge parce que un politicien qui dit que risque zéro, uvuga ngo shaka risque zéro, uwo nguwo nibera umumambure birangira. Ntabwo bishoboka. Nese wowe witeguye kuzasubirayo niyo wafungwa nka Ingabire? Nje niyo bambwira ngo bantegereje ku kibuga nanagenda. Bamwe ngo bantegereje ku kibuga n'amapingu. Ariko mwebwe nuko hari n'abantu bavuga ko ishyaka ryanyu ritarwanya ubutegetsi ahubwo riri kumwe na FPR. Abo bantu ni bande? Biravugwa, byaravuzwe, biba yatari by'ubwo batubwira. Abanyarwanda rero nzi yuko nabo bazi nk'uko nanjye mbaza. Abanyarwanda bafite ikintu cyo kumva yuko niba ukoze ibintu ntibimarishe, bagomba gushaka impamvu ahandi bimarisha. Impamvu nihe bavuga? Donc niba byaraturaniye ibyacu bariya kuba babishoboye bakorana na FPR. Iyo ni échappatoire igomba kuvaho. Ntabwo rero mukorana na FPR. Iyo ni échappatoire igomba kuvaho. Muri ishyaka rirwanya ubutegetsi buriho. Twe turi ishyaka rya opposition. Ishyaka rya opposition rirwanya ubutegetsi buriho. Ariko twebwe tukavuga tuti turusha ndi mashaka twebwe. Nta mwanzi wa politike dufite que des rivaux. Kuvuga ngo kanaka ngo pasi utari mu ishyaka rimwe, kandi ushinzwe ibintu bya tolerance by'ubworoherane, ngomba kumenya ko undi muntu utari njewe washobora gutekereza ibintu bitandukanye n'ibyanje kandi ntitubipfe. Ikintu Habimana wanenze cyane mwumva ishyaka ryanyu rigomba kwihutira gusakuza ni iki? Ikintu wanenze ubona kibangamiye abaturarwanda? Ikintu nanenze nakivugiye no mu Rwanda nuko mu Rwanda hadashobora kuvuga ngo hari indemokrasi itagira liberté. Demokarasi itagira ubwisanzure ntibaho. Ni pièce ubwisanzure ni pièce maîtresse de la démocratie. Mu Rwanda habuze ikintu cyo kwisanzura kirabuza. Kuko bavuga ko nko kubyerekeye ngo telefone, ngo iyi telefone uriyo ngo hari abantu bumviriza ibyo muvuga. Ibyo kumvirizaho sirote zose zo kwisi zumviriza amatelefone. Wabonye no muri Amerika no muri Amerika yumvirije Europe. Donc ibintu byo kumviriza byo nta ça fait partie yo guhungabanya ntuza ubwisanzure bw'umuntu. Mais ibyo ngibyo c'est pas grave. Telefone ushobora no kuba nta telefone nta kintu bakayumviriza cyangwa no kuvuga ibintu ukuruwaye. Ikibazo ntawe kumviriza telefone parce que niba uvuga ibintu kuri telefone utavuga en public nabwo ufite ikibazo nawe. Ubu umeze nk'aba bantu usanga umuntu umwe intellectuel yanditse ikintu ngo ari kugira abantu inama, ngo ari kutangira igitekerezo agahisha izina rye. Ça c'est pas normal. Donc twebwe ikintu turwanira kari kigomba kwihutirwa ni la liberté, ubwisanzure. Ariko se ntabwo urimo ntabwo numvise neza ikintu wabonye kigaragaza ko abaturarwanda batisanzura. Nabikubwiye nuko wenda utabivuze komsa. Iyo umuntu atangiye kwikeka mugenzi we baziranye ubwo abayisanzura. Iyo umuntu akubonye uba mu mahanga uramusanze utangiye guca kumuvugisha politiki akaguhunga, uwo muntu abayisanzura. Donc hari ibintu byinshi byerekana ko abanyarwanda batisanzura na gato batagiye. Mais je pense que nta navuga ko nje kintu nakubwira nuko ibyo nkubwira by'ubwisanzure bishobora kuba bitangiye kuza parce que l'exemple nuko nageze mu Rwanda mvuga ibyo ntekereza, narabivuze mvuga n'abanyamakuru bavuga ibyo ntekereza. Ntabwo bamfashe pour ça. Iyo bashaka ibintu navuze maintenant iyo mbivuga iya diza ntabwo nari kugaruka. Mu byo wakoze se Habimana ko ejo bundi ku ya 30 z'ukwa gatandatu Kagame yavuga ko abantu bagomba gusaba imbabazi. Uvuyeyo usabye imbabazi mu izina ry'ubwoko bwawe bw'abahutu? Nuko rero buriya mutasomye akimara kuvuga ibyo bintu
nka 2 jours après parti yacu yarayaje yanditse communiqué twe twavuze ko umuntu wese wishe ari yizi, umuntu wese uzasaba imbabazi ni umuntu wishe wese azasaba imbabazi. Kandi twe tuvuga yuko ntabwo twemera ko abantu basabira abandi imbabazi. Buri muntu wese icyaha ni gatozi, buri muntu agomba kwisabira imbabazi ku giti cye, point. Ibyo ntitubihindura twebwe muri PPR Imena, twese tureyagisa 2 jours après kuri site gunuzirahari. Mugeze mu Rwanda se ntabwo mwasanze abaturage bavuga kuri iyo discours ya Kagame president? Arega mu Rwanda ko nakubwiye nta muntu watinyuka kubivuga, abantu bafite ubwoba, bizagenda biraza buhoro buhoro. Wenda akabazo kandi nakubaza nuko hari n'abakomeje kuvuga ko wowe Habimana ushobora kubura agakingirizo muri iriya shyaka PPR Imena, nkuko ariko muri RNC bati bariya n'abantu bameze nka Kanyarengwe buriya kuko afitemo uruhare rwo kuba yagira ijambo avuga muri iriya shyaka riyoborwa na Kazungu. Twebwe rero ubuse urabona n'abagakingirizo, urabibona ugasanga n'abagakingirizo njewe. Donc abanyarwanda bakunda kuvuga ibyo babonye byose kandi ntawe bibabuza. Ni uburenganzira bwabo. Twe twemera ko buri muntu wese avuga icyo atekereza kandi ntakizire. Ntabwo twishingiye cyangwa tugendere ku magambo y'abantu. Hari abantu b'imburamukoro birirwa bavuga amagambo gusa bakavuga ibyo babonye byose. Twe ntibizatubuza urugendo twiyemeje. Twebwe ibintu twiyemeje turi gushaka ishyaka ryacu PPR Imena, twashyizeho umurongo tugomba kugenderaho. Kontremandi amashaka menshi nta murongo agira. Twashyizeho umurongo tugomba kugenderaho, twese tumvikanaho. Twebwe kugeza ubu ntaho dushaka abayoboke parce que nto twagera mu Rwanda. Abayoboke tuzabashaka mu Rwanda. Abantu dushaka hano niba abantu bumva ibintu, bumva yuko tugomba gukora real politique. Donc la politique réaliste. Naho birabyo kugendera mu bicu gusa kuvuga ibyandi byo kuvuga ngo nuko ndumwopoza ngomba gufata ngo amacumu n'imisakura n'ibyo. Umwopoza agomba gukora une opposition constructive. C'est ça la vraie. Hano mu birya opposition ntabwo birirwa basenya. Naho ibyo kuvuga ngo kanaka bo nose kuki bizi kuki bumva yuko nje Habimana ngomba Kazungu agomba kunkoresha nje simukoresha ibyo bintu n'umusobanura mute. Kuki mwumva ko mu mashaka umuntu agomba gukoresha undi? Donc ibyo ni bya bindi byo kuvuga ngo ishaka ndarifite ri mufuka wanje. Twebwe PPR Imena nta muzayigira mu mufuka we. Abantu mu PPR Imena bose banganya ijambo, decision yose tuyidiscutaho. Niyo mpamvu ishaka ryacu twavuze ko rigomba kuyoborwa na un conseil, tukavuga tuti amadecision yose dufashe tugomba kubanza twayumvikanaho. Naho bya bindi byo kuvuga ngo umuntu arirwa n'ishaka mu mufuka naje kuryama rishire muri pijama, ibyo bintu wacu ntabwo bibaho. Niba cyane ko hari n'abongeraho ko no kugira ngo mushobore kwitandukanya na RNC mwaba mwaraguriwe kugira ngo nyine RNC isigare ifite ingufu nkeya. Abo bantu rero nabatazi abo bantu ifo kubabwira burya iyo ushaka kumenya ibintu bibera mu mazi ntugomba kuja kubaza inyoni. Habisho kumenya ibyo ari byo. Iyo ushaka kumenya ibintu byabaye muri RNC ifo kubaza abantu muri RNC cyangwa kabaza twebwe. Ibintu bya conflit yo kujya tuve muri RNC yari maze plus de 1 an. Wenda uyu munsi ntabwo turi bubivugeho cyane, icyo twijeje gusa nuko ishyaka PPR Imena mwese mwumvikana kuri gahunda y'ishyaka no kugira ngo murwanye ibitagenda neza muri kiriya gihugu twese twifuza kujyamo. Ubwo ngo niyo umuntu ngo ageze mu Rwanda cyane ngo aturuka mu majyaruguru baramubwira bati mwebwe b'abakiga ntacyo dupfa namwe, ubwo ni abo muri FPR ntacyo dupfa namwe, ni mwizire abo tudashaka bo mu nduga nibo batwirukanye. Ibyo baba warabyumvise? Ntabwo numve. Ayo ni amagambo nakubwiye, ni amagambo nyine yaba opposa yaba politicien Canada drive bapfa kuvuga n'importe kwa parce que babuzi arega bagomba gukora une opposition
kuko opposition ntabwo ari ukuri politiki ntabwo ari ukubesha nk'uko abantu babifata mu ntuza ifo kugendera ukagera ntuza ukayigenderaho ukayubaka naho kuri umuntu yo guhimba ibyo ni amacakubiri mfite, ni amacakubiri. Noneho rero kuko turimo kugera ku musozo w'ikiganiro cyacu, nagira ngo ugire icyo ubwira abanyarwanda uvuye gusura mu Rwanda, babwire uko wumva ibintu wabibonye n'uko ubona byakemuka, ubareme nk'agatima niba ubona bishoboka. We birashoboye. Ikintu nabwira abanyarwanda nuko twarabasuye turatembera mu duce tw'u Rwanda hafi ya twose, tureba ukuntu babayeho, dusanga ari ibintu bigomba gusubirwaho kugira ngo hashobore kubaho imibereho ibereye abanyarwanda nyayo. Umunyarwanda akabaho mu gihugu yibonamo, akabaho iryo terambere bavuga rikaba iterambere risaranganyijwe n'abanyarwanda bose. Kandi twebwe PPRM twiyemeje yuko tuzakora ibishoboka kugira ngo iryo terambere risaranganywe n'abanyarwanda bose. Ariko Habimana, hari kandi twari twavuze ntongeye kukubaza, hari amakuru avuga ko ubutegetsi bw'u Rwanda bwaba buri mu marembera, wenda bikaba ari ngo burimo gushaka kuvaho. Ibyo warabibonye ko ubutegetsi bw'u Rwanda buri mu marembera? Nje ibyo mbyumvise ça fait plus de 5 ans ndi kumva buri mwaka ngo buri mu marembera, buri mwaka. D'autre façon abantu baragenda, leta igasigara. Twebwe twubaka igihugu, bazagende ku gihugu dukomeze ucubake. Nese wasanze leta y'u Rwanda iri mu marembera koko? Ntabwo ninjiye muri leta ngo ndebe niba abo bantu sinzi ikintu babipimishije. Ariko nje ntabwo ninjiye muri leta ngo ndebe ngo mpime ngo numve wenda ngo hasigaye nk'abandi bavuga ngo bageze ngo muri 80% ngo yo guhirika ngo gute. Nje ibyo bintu ntabwo ibyo naringiyemo. Naringiye kugira ngo ndebe niba ishaka rishobora kwandikwa, nta kindi. Tsura abantu ndebe imibereho babayeho. Ibyo kuvuga ngo amarembera ntabwo byari binjanye. Ariko ntabyo wabonye? Ntabwo byari binjanye antuka. Nta nibyo wasitayeho? Ntabwo ibyo byari binjanye. Iyo byo binjanye mbana nabibonye. Ubwo nuko wasanze ubutegetsi bugishinze imizi? Nje kuba naragiye ngatembera ahantu hose, nkabona nta kibazo, nkabona nta muntu kugirirwa nabi, nkabona navuze yuko ubutegetsi buracahari. Ariko butari bw'abantu bose nkuko babivuga. Twebwe tugomba gukora ibyo tugomba gukora niki, kureba ukuntu twakwameliyora imibereho y'abaturage, tugateza igihugu imbere, kubera ko tuza turi krampona ku muntu, ku bantu, tuza turaba imibereho y'igihugu. Kuki se ubutegetsi buriho ubu ngubu mubona butabikora? Kuki ubutegetsi buriho mubona butabikora? Ariko ubutegetsi bwose bugomba gufashwa. N'ubutegetsi buhari bugomba kumva ko abopoza atari abanzi ba leta, ko niba umwopoza aje ashaka kugira ngo azane un plus, un complément kugira ngo ibintu bishye kugendaho neza. Za politiki zo gusenya zigomba guhagarara kugira ngo kuvuga ngo buri gihe tugomba guhera a zero. Pourquoi? Nese wasanze mugiriye inama ubutegetsi buriho ubu ngubu, iyo nama bwayemera ku buryo ibyo bintu uvuga bitagenda byahinduka? Nje nabonye bari dans la voie yo kwemera ko bavugana n'abandi bantu bose bashaka kuvuga, bashaka kubaka. Nabibonye rwose, kubera ko nkuko nakubwiye nta muntu wigeze ambuza kuvuga, nta muntu wigeze kumenasa ngo navuze ibi n'ibi, nta muntu wigeze utubwira ngo mwe kureba hamwe kugira ngo ahantu nashatse kureba hose narahagiye, nta muntu wigeze ntangira. Ndumva rero n'abandi bashiriwe ku bwoba bakore ibyo bintu, bavuge bati reka tugende mu Rwanda twegera abaturage. Miliyoni nyinshi z'abanyarwanda ziri mu Rwanda, ntaho ziri hanze. Tugomba kurwana ku banyarwanda bari mu Rwanda. Abantu bari hanze bafite liberté, bashobora gukora ibyo bashaka, nta kibazo, bashobora barisanzura. Turebe mu Rwanda imibereho y'abantu batuye mu Rwanda. Kandi wasanze atari myiza? Ntabwo ari myiza. Urakoze.